Yes, inshuti bakunzi ba Ibendera TV nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza kugira ibihe byiza. Icyumweru cyiza kuri mwese ho muherereye hose, nizere ko mukomeje kumererwa neza. Ikaze makuru yagezweho kuri aya masaha rero, reka mbibutse ko ari amakuru yo kuri uyu munsi. Turi ku cyumweru tariki 26 Mata muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Reka mbabwire ko muri aya makuru turaza kugendera cyangwa turaza kurebera hamwe ingingo z'ingenzi zikurikira. General Sultan Makenga Mugaba cyangwa umuyobozi w'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 yayoboye inama y'ingenzi yagiranye n'abayobozi bakuru y'Igoma. Uyu amaze guca marenga yo kwisubiza umujyi wa Uvira mu minsi ya vuba cyane. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye hamwe namwe. Muraza kunyemerera tuze kumanuka twerekeze mu Minembwe, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ongeye kuvugwa ibitero bikomeye cyane birimo gukorwa hifashishijwe drone byibasiye ibice bitandukanye. Kugeza ubu ngubu situation y'umutekano anga ikaba yongeye kuzamba. Turaza kurebera hamwe uko ibi byifashe muri aya makuru. Uraza kunyemerera kandi nkubwire yuko kugeza ubu Alliance Fleuve Congo M23 iricuza kuba bararekuye umujyi wa Uvira. Kugeza ubu bavuga yuko icyo bari biteze ko kijyanye n'amahoro n'ubundi ngo kitagezweho, bakaba rero barimo kwicuza kuba bararekuye uyu mujyi wa Uvira. Turaza kurebera hamwe bimwe mu byo bamaze gutangaza muri aya makuru. Turaza kwerekeza muri Ituri. Kugeza ubu ngubu muri Ituri haravugwa inkuru ikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyarasanye n'abarwanyi ba CRP. Kugeza ubu abagera kuri 6 muri abarwanyi ba CRP barashwe, bakaba barasiwe ijugu, abandi nabo bakaba basabwe gushyira intwaro hasi bakamanika amaboko. Turaza kurebera hamwe uko ibi nabyo ni operasiyo ikomeye cyane. Turarebera hamwe uko yagenze. Turaza kwerekeza mu gace ka Mambasa. Mbabwire ko hanaho ibintu byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Abaturage baratabaza nyuma yuko inyeshyamba za ADF zatangiye gusoresha abaturage ku ngufu. Kugeza ubu ubwoba ni bwose muri abaturage. Turarebera hamwe ko ibi byifashe muri sheferi ya Babira Bakwanza. Turaza kandi kugaruka ku nkuru ikomeye cyane. Bwana Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaraye agabweho ibitero. Ni ibitero bikomeye cyane byashakaga kumukiza ubuzima. Akimara kurokoka ibi bitero rero by'abitwaje intwaro, dore yuko aho yarari harashwe amasasu menshi cyane. Turaza kubabwira icyo yatangaje. Uyu mugabo no mwihanduza cumu no mutaripfana. Turaza kurebera hamwe ibyo rero amaze gutangaza nyuma yo kurokoka iki gitero. Bivugwa ko ari igitero cyari kigambiriye kumuhitana. Bakunzi ba Ibendera TV rero ngayo amakuru tugiye kwitsa ko kuri aya masaha. Nizere ko meze neza, nizere ko mukomeje kugira icyumweru cyiza. Reka munyemerere rero ibintu tubigenze gutya, ariko nongera nkwibutsa gukora like niba bamaze kugera hano. Utereke like yawe, uraza kuba ukoze cyane. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ukore subscribe, uraza kuba ukoze. Ibitekerezo byanyu namwe kandi turakomeza kubyakira tunabiha ikazi hano. Reka rero tubigenze gutya, mu kanya gato nze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nanone nongeye kubaha ikaze hano ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada. Turi mu makuru agezweho kuri uyu munsi kuri aya masaha. Nizere ko rero ibintu bikomeje kugenda bimera neza aho muherereye hose. Reka dutangiye n'aya makuru rero.
munyemerere aya makuru tuyahereye Goma ni muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Generali Sultani Makenga yayoboye inama y'ingenzi ikomeye cyane. Ni inama agiranye n'abayobozi batandukanye muri Alliance Fleuve Congo 23. Uyu mugabo amaze guca amarenga yo kongera kwisubiza umujyi wa Uvira vuba mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 25 Mata muri uyu mwaka w'2026 habereye inama ikomeye cyane. Ni inama yahuje ubuyobozi bw'igisirikare cy'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 n'abayobozi batandukanye. Hanyuma rero aba bayobozi bakaba barahawe ubutumwa bukomeye cyane na General Sultani Makenga, umuyobozi w'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23. Ibiganiro byaba byibanze ku mikoranire y'imicungire yitandukanye y'ubworozi n'ibindi bikorwa bitandukanye nkuko umutekano uhagaze muri aka gace. Ibi nabyo ababirebeye hamwe. Iyi nama yayobowe na General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za Alliance Fleuve Congo 23, akaba yaravuze ko iyi nama yari igamije guhuza ibitekerezo hagati y'ubuyobozi n'abakora ubucuruzi bw'amatungo kugira ngo hashakwe ibisubizo ku bibazo bibugarije, by'umwihariko ibijyanye n'umutekano n'amatungo, uburenganzira bw'aborozi ndetse n'imikorere y'isoko ry'inyama n'amatungo atandukanye muri rusange. General Sultani Makenga ku bijyanye n'umutekano yavuze ko ubu ngubu umutekano ukomeje kugenda umera neza mu bice bigaruriye, ariko avuga yuko ubu ngo aribwo intambara yo kubohora Kongo itangiye. Ababirebera hafi bakaba bavuga yuko uyu muyobozi yaciye amarenga yuko intambara ishobora kuba igiye kongera kubura no gukomeza mu gihe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kurenga ku bijyanye n'amasezerano aganisha ku gahenge ko guhagarika imirwano. Aba bitabiriye iyi nama rero n'abaturutse mu byiciro bitandukanye, bakaba barimo abacuruza inka, ihene n'abandi bakora ubworozi bworoheje n'ubucuruzi butandukanye. Bakaba baragaragaje ibibazo byabo bitandukanye bahura nabyo mu kazi kabo ka buri munsi. Mu byo bagarutseho harimo ingorane zijyanye n'imihanda inyuzwamo amatungo imeze nabi, umutekano muke mu bice bimwe na bimwe ndetse n'imisoro bavuga ko itaboroheye. Ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23 hatanzwe ubutumwa bushimangira ko hakenewe ubufatanye hagati y'abaturage n'ubuyobozi kugira ngo ibikorwa by'ubworozi bikomeze gutera imbere kandi bikorwe mu mahoro. Hanagaragajwe kandi ko ibiganiro nk'ibi bigamije kwegera abaturage no kumva ibibazo byabo kugira ngo bishakirwe ibisubizo bishoboka kandi byihutirwa. Nubwo ibiganiro byaranzwe n'ubwumvikane no kungurana ibitekerezo n'amakuru arambuye yatangajwe ku myanzuro yafashwe cyangwa ingamba zihariye zishobora guhita zishyirwa mu bikorwa mu minsi ya vuba. Iyi nama ije mu gihe mu karere ka Goma hakomeje kugaragara ibiganiro bitandukanye hagati y'inzego z'ubuyobozi n'abaturage ku bibazo by'umutekano n'ubukungu, aho ubworozi bukomeje kuba kimwe mu bikorwa by'ingenzi bitunze imiryango myinshi muri uyu mujyi wa Goma no mu bindi bice byigaruriwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Abasesenguzi mu bijyanye na politike na diplomasi rero baravuga yuko muri iyi nama hanagarutswemo ibijyanye n'umutekano mu bice abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bamaze kwigarurira.
amakuru akavuga yuko aba baturage bitabiriye iyi nama basabwe kujya batanga amakuru mu gihe hagaragaye ibintu cyangwa se ibihe bidasanzwe mu bice batuyemo kugira ngo umutekano wabo uhite utabarwa byihutirwa. Amakuru kandi yavuga yuko Generali Makenga yongeye kwibutsa abaturage baherereye mu bice bigaruriye ko ari bo ba mbere bagomba gufata ijyambere mu kurinda umutekano batanga amakuru ndetse kandi batabarana mu gihe hari utewe. Aha kandi Sultani Makenga akaba yongeye kubibutsa ko kurwana urugamba rwo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari inshingano za buri wese. Anahamagarira n'abandi baturage mu bindi bice kwiyunga ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 kugira ngo abose bakomeze gufatanyiriza hamwe muri gahunda abatangiye yo kubohora abanyekongo bose muri rusange. Bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Minembwe. Ibitero bya drone byongeye kwibasira Gakenke n'ibindi bice bihegereye kugeza ubu ngubu. Aka gace kakaba kongeye kwinjira mu kaga akizi drone. Ku umunsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 25 Mata muri uyu mwaka hagati ya saa 3:15 na saa 6 z'ijoro, ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zongeye kugaba ibitero by'urugomo bitigeze bibaho mu bice bituwe cyane bya Gakenke muri Minembwe nk'uko byatangajwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu itangazo abashyize ahagaragara. Bakaba bongeye kuvuga yuko ibi bice byongeye kwibasirwa mu buryo bukomeye cyane, kandi bakavuga yuko ari ibitero birimo gukorwa ku buryo bw'ubugome bukomeye cyane nk'uko n'ubundi bitangaza. Kugeza ubu ngubu rero mu itangazo ya Alliance Fleuve Congo 23 yashyizwe ahagaragara, baravuga ko ibikorwa byaranzwe no gukoresha indege zitagira abaderevu za kamikaze, drone za KT-6 n'imbunda ziremereye byerekana ingamba nkana ziterabwoba zibasira abaturage. Alliance Fleuve Congo 23 ikomeza ivuga ko kuva hashyirwa umukono ku itangazo rihuriweho ryo ku itariki 17 Mata muri uyu mwaka i Montreal hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa na Alliance Fleuve Congo 23 mu Busuwisi, ibintu ngo byarushijeho kumera nabi cyane kandi ngo bikaba biteye ubwoba. Ubutegetsi bwa Kinshasa burashinjwa gukaza umurego mu byaha bya gisirikare butesha agaciro imbaraga umuryango mpuzamahanga ukomeje gushyira mu gushaka igisubizo cya politiki mu makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu Alliance Fleuve Congo 23 ikaba yongeye kwamagana ibi bitero birimo gukorwa hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi. Alliance Fleuve Congo 23 ikaba yongeye kwiyamara leta ya Kinshasa, ikaba kandi yongeye kuvuga yuko itazihanganira na gato ibikorwa by'ubwicanyi bugambiriye kwibasira abaturage b'abasivile. Bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere rero dukomeje n'aya makuru tugaruke kuri inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ivuga yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 barimo kwicuza kuba baravuye mu mujyi wa Uvira. Bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye ni munyemerere nongere mbibutse niba wamaze kugera hano nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Twinjiye muri iyi ngingo rero, ni ingingo ikomeye cyane, ni ingingo igaragaza ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 barimo kwicuza kuba bararekuye umujyi wa Uvira bagamije gushyira mu bikorwa gahunda zo kugarura amahoro, ariko
kababona yuko amahoro akomeje kuba mukagana kangaratete. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 watangaje ko kuva kwawo mu mujyi wa Uvira byakozwe mu rwego rwo guha amahirwe y'inzira y'amahoro, ariko ko kugeza ubu nta cyahindutse ku mutekano w'abaturage, ahubwo ngo ibintu byarushije ko kuba bibi cyane. Ibi byatangajwe na Bwana Corneille Nanga, n'umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo M23, ubwo yakiraga James Swan, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni, akaba n'umuyobozi wa MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, wari mu ruzinduko rwe rwa mbere rw'akazi i Goma ku wa 24 Mata muri uyu mwaka w'2026. Muri iri huriro Bwana Nanga yavuze ko mu bice Alliance Fleuve Congo M23 igenzura umutekano wifashe neza kurusha mbere, ndetse ngo abaturage bakaba babasha kubona serivisi z'ibanze zirimo ubuvuzi, amashuri, amazi, amashanyarazi n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Nubwo yavuze ko leta ya Kinshasa yakomeje gufunga uburyo bwa banki muri ibyo bice, yavuze ko Goma na Bukavu byamaze kugira ituze, ariko agaragaza impungenge zikomeye ku mujyi wa Uvira, aho yavuze ko gahunda yo kusubiza mu mutekano yahagaze nyuma y'igitutu mpuzamahanga cyasabaga ko Alliance Fleuve Congo M23 ihava. Nkuko Corneille Nanga yabivuze, kuva muri Uvira ngo byari icyemezo cyiza cyo guha amahirwe y'ibiganiro by'amahoro, ariko ngo nta mpinduka nziza byazanye, ahubwo yavuze ko ngo abaturage bo muri Uvira, Minembwe n'utundi duce twaho bakomeje guhura n'ubwicanyi, ubusahuzi, gufatwa ku ngufu ndetse n'ibisasu biremereye birimo drone, indege za gisirikare za leta ya Kinshasa bikomeje kuhagaba ibitero hagambiriwe kumena amaraso kwaba abaturage. Bwana Nanga yagize ati, twatanze umwanya ku mahoro ariko nta cyahindutse, ahubwo ibintu byarushijeho kuba bibi cyane. Abaturage barahunga, imidugudu yose irimo gusigara ubusa, ibintu bona ko byasubije inyuma mibereho myiza y'abaturage n'umutekano wabo. Alliance Fleuve Congo M23 kandi yanavuze ko yandikiye abakuriye ibiganiro by'amahoro barimo abahuza ba Katari, Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ibaruwa ako hari ubwicanyi bukomeje gukorerwa abasivile muri ibyo bice, ariko kugeza ubu ngo nta gisubizo gifatika cyatanzwe. Ikindi Alliance Fleuve Congo M23 yagarutseho kandi yongeye gushimangira ko ubwo yavaga mu mujyi wa Uvira yifuzaga ko abarwanyi ba MONUSCO abahita binjira muri uyu mujyi kugira ngo bajye kugarura amahoro no gukomeza umutekano w'abaturage, ariko ibi bikaba bitarigeze bishyirwa mu bikorwa. Indi ntambwe nayo igaragara ko yatumye abaturage bakomeza kubaho mu mutekano muke. Ku ruhande rwa James Swan wa MONUSCO yashimangiye ko uruzinduko rwe rugamije gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge no kurinda abasivile, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho yanavuze yuko bigiye kureberwa hamwe uburyo n'ubundi ingamba zagenda zishyirwa mu ngiro hagamije ko abaturage bongera guhumeka umutekano usesuye, nubwo ibintu bikomeje kugenda birushaho kuba bibi, cyane cyane kuri ibi bice n'ubundi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bari barigaruriye bakaza kubisiga, ubwo ndavuga muri uyu umujyi wa Uvira. Kugeza ubu Alliance Fleuve Congo M23 ikaba yicuza
iricuza kuba yararekuye uyu mujyi yizeye yuko agomba kuboneka amahoro, ariko bikaza gufata ubusa. Ibintu Alliance Fleuve Congo 23 ivuga yuko mu by'ukuri ari ibintu bitashimishije. Ku ruhande rw'uyu mugabo wo muri MONUSCO rero akaba yashimangiye ko nubundi ngo uruzinduko rwe rwabaye nyuma y'ibiganiro byabereye i Montreal mu Busuwisi, aho nubundi avuga yuko ngo impande zose zigomba gukomeza ibiganiro kugira ngo habeho amasezerano arambye yo guhagarika intambara, kandi akaba yorongeye gushimangira ko impande zombi zigomba kugerageza gushyira mu bikorwa ibyo abiyemeje. N'uruzinduko rero rwo mu rwego rwa gahunda ya Doha, nubundi no akaba ari uruzinduko nubundi rwasabye aba barwanya ba MONUSCO ko bagomba gushaka uburyo hagenda hubahirizwa amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu gihe intambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, amagambo ya Alliance Fleuve Congo 23 akomeje gutuma nubundi abantu bibaza ibintu byinshi, cyane cyane abaturage basaba yuko Alliance Fleuve Congo 23 yagaruka mu mujyi wa Uvira, kubera yuko ngo ubwo bari bahari umutekano warurambye wari mwiza, ariko ubu ngo umutekano warazambye. Bamwe bakavuga yuko rero barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bakwiye gufata icyemezo niba ku ruhande rwa leta ya Congo ibintu bikomeje kunanirana, ku ruhande rw'imiryango mpuzamahanga gushyira igitutu kuri leta ya Kinshasa kugira ngo ireke guhungabanya umutekano w'abaturage niba bikomeje kunanirana. Abaturage bagasaba yuko Alliance Fleuve Congo 23 ikwiriye gufata icyemezo gikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero ni munyemerere dukomeje n'aya makuru, tumanuke twerekeze muri turi nkubwire yuko aka karavugwa inkuru ikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyahanganye n'abarwanyi bo mutwe wa CRP. Kugeza ubu abagera kuri 6 bo muri uyu mutwe bahasize ubuzima. Ni ibintu byabereye ijugu, abandi barwanyi ba CRP bakaba basabwe gushyira intwaro hasi byihutirwa cyangwa se vuba na bwangu. Ingabo z'igisirikare cya leta ya Congo FARDC zatangaje ko zimaze kugera ku ntsinzi ikomeye mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa CRP, no kuvuga Convention pour la Révolution Populaire ukorera muri territoire ya Jugu mu ntara turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho abarwanyi bagera kuri 6 b'uyu mutwe bishwe mu mirwano yahuje abarwanyi na Alliance Fleuve Congo na n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Akaba by'imirwano yabereye mu gace ka Bure aha muri Jugu muri Ituri. Nkuko bitangazwa ku munsi wa kane tariki 23 Mata muri uyu mwaka, abarwanyi ba CRP bari bateguye igico cyo gutega ingabo za leta ya Congo FARDC mu gihe zari mu marondo ya gisirikare, ariko icyo gitero cyaje gusenywa n'ingabo za FARDC mbere yuko kigera ku ntego yacyo. Bivugwa ko abarwanyi 6 ba CRP bahise bicwa bahasiga ubuzima. Lieutenant Jire Ngongo, umuvugizi w'ingabo za FARDC muri Ituri, yavuze ko ingabo za leta zashoboye gusenya icyo gico no guhashya abarwanyi ba CRP, kandi ko kugeza ubu umutekano wongeye kugaruka muri aka gace. Yagize ati ingabo zacu zasenye igico cyari cyateguwe na CRP ya Thomas Rubanga, abarwanyi 6 abahise bicwa, kandi ubu ibintu bimeze neza. Mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje, FARDC yanagaragaje ko hari intambwe iri mu guterwa mu buryo bwo gushishikariza abarwanyi ba CRP gushyira intwaro hasi bakiripotinga ku gisirikare cya leta ya Congo mu gace ka Nizi. Abarwanyi 2 ba CRP bishyikirije igisirikare hamwe n'intwaro zabo nyuma y'ubukangurambaga bwakozwe na abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Lieutenant Ngongo
ko yashimye uruhare rw'abakuru gakondo mu gufasha leta gusubiza amahoro muri Jugu. Avuga ko bamwe batangiye gutanga amakuru no kwamagana imitwe yitwaje intwaro kandi ngo ibi birimo gutanga umusaruro. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC kandi cyohereje ubutumwa bukomeye ku barwanyi ba CRP aho nubundi basabye kurambika intwaro hasi bakareka urugomo, ahubwo bakaza bakinjira mu mahoro bagakomeza guhangana, bakareka gukomeza guhangana n'ingabo za leta ya Congo. FARDC ivuga ko izakomeza ibikorwa byo guhiga no kurwanya bukware iyi mitwe yose itwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano aha muri bice bya Jugu no mu bindi bice bya Ituri, cyane cyane umutwe wa CRP uvugwaho gukorana n'indi mitwe yitwaje intwaro. Sibakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru hano ku Ibendera TV. Ni wamaze kugera hano ndagusaba unkorere like, uraza kuba ugize neza cyane nubikora. Kanyuma kuri mwe bashyanda bibutse gukora subscribe. Ni wamaze kugera hano kaba uri mushya cyangwa ukaba utari warakora subscribe ku Ibendera TV, uyu ni wo mwanya wawe mwiza kugira ngo ukore subscribe hano ku Ibendera TV. Reka twihuse twerekeze mu gace ka Mambasa. Abarwanyi ba ADF batangiye gusoresha abaturage ku ngufu. Abaturage bari mu kangaratete no mugoba bwinshi aha muri ibi bice. Umutekano ukomeje kuzamba cyane muri sheferi ya Babira Bakwanza muri teritwari ya Mambasa, ni mu ntara Ituri, aho abarwanyi ba ADF naro bakomeje kugenda basahura ndetse bakaba batangiye no gushyiraho imisoro mishya ku baturage bagomba gutanga ku ngufu. Nubwo ibikorwa bya gisirikare byo kubahiga no kubarwanya bikomeje, nk'uko amakuru aturuka muri aka gace bivuga, abarwanyi ngo bakomeje kwagura ibirindiro byabo ndetse kandi mu bikorwa byabo ngo banatangiye gukora inama n'abaturage babasobanurira uburyo bushya bwo kwishyura imisoro y'indengakamere kandi itemewe, ibintu byateje ubwoba bukomeye mu baturage. Kuwa kabiri w'icyumweru turimo kugenda dusoza, abarwanyi ba ADF bakoze inama rusange mu duce twa Makuku na Ndijoka, aho batangaje ko buri muturage ufite umurima agomba gutanga amafaranga ibihumbi 30 by'amafaranga ya Kongo yo kwandikisha umurima we. Sibi gusa kandi kuko banashyizeho n'andi mafaranga y'umusoro wa buri mwaka angana n'amadolari 50 kuri hegitari imwe y'umurima buri muturage afite, n'amafaranga abarirwa hafi mu bihumbi 150 by'amafaranga ya Kongo buri mwaka umuturage agomba gutanga hashingiwe ku gipimo cy'ibihumbi 3 by'amafaranga y'amakongomani ku idolari rimwe. Kugeza ubu ngubu mu mpera z'iki cyumweru aya makuru yakomeje gukwirakwira no mu duce twa Bandenge, Bawenzi na Mapendo, aho ADF yakomeje gukoresha inama zisa nk'ubukangurambaga bwo gusaba abaturage kwishyura ayo mafaranga ku gahato. Abaturage bakaba bakomeje gutabaza bavuga ko ibi ari iterabwoba kandi ko bibabangamiye. Abaturage baravuga ko aba barwanyi aba barwanyi ngo babasaba kwishyura aya mafaranga ari itegeko barimo gushyiraho, kandi ngo utazabikora ashobora guhura n'ibibazo bikomeye birimo no kwicwa. Ibintu byatumye benshi muri abaturage batangira gutinya no gutekereza uko bazabigenza. Ikindi cyateye impungenge ku baturage kurushaho nuko amakuru avuga ko ADF yamaze gushyiraho ikigo gikomeye cya gisirikare hagati ya Bawenzi na Mapendo werekeza Matoro. Ibintu byerekana ko uyu mutwe ushobora kuba ushaka kwigarurira aka gace mu buryo burambye, bityo abaturage bakaba bongeye kugira ubwoba bukomeye cyane. Ramu Marikidogo, umuhuzabikorwa wa APDF Mambasa, yavuze ko nubwo igisirikare gikomeje bikorwa byo guhiga no kurwanya ADF, abarwanyi bakomeje
kwiyongera no gukora inama nyinshi bashishikariza abaturage kubishyura. Uyu uhagarariye imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Mombasa yagize ati iyo umwanzi yageze aho asoresha abaturage kandi abaturage bagatangira kubikora kubera ubwoba cyangwa igitutu, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibi bishobora gutuma bashinga imizi mu buryo burambye, bikabangamira rero abaturage, ibintu bishobora gutuma abaturage bashobora no kuva mu byabo bagahunga. Sosiyete sivile yo muri Mombasa yasabye ingabo za FARDC kongera ibikorwa bya gisirikare no guhiga aba barwanyi mbere yuko barushaho gukomera no gushinga imizi aha muri ibi ibice. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko ubuzima bwabo bwamaze guhinduka ubwoba bwa buri munsi bwo gutinya no kubaho mu gitutu cy'imitwe yitwaje intwaro, aho bamwe bavuga ko batakibasha guhinga no gukora ibikorwa byabo nk'uko byari bisanzwe mu mutekano. Biravugwa ko aba baturage ngo ugaragaje kwinubira ibi bikorwa by'izi ndwanyi za ADF ngo abara amuhohotera utaretse no kumwica. Ikindi kandi ngo hari nabo abashimuta. Mu gihe leta itaratanga igisubizo gikomeye kuri iki kibazo, rero abaturage ba Mombasa bakomeje gutabaza basaba ubutabazi bwihuse kugira ngo ADF itazahindura burundu ubuzima bwabo ikabushyira mu maboko y'iterabwoba rirambye kandi rihoraho. Bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano, ndongera kugusaba ngo unkorere like, uraza kuba ugize neza no bikora. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Twamaze guhindura ingingo, reka tubabwire ko bwana Donald Trump yagabweho igitero, ni igitero cyagabwe aho yarari. Kugeza ubu rero, nyuma yuko Perezida Donald Trump araswa ko, ni munyemerere turebere hamwe ibyo yatangaje nyuma yo kurokoka iki gitero cyari cyagabwe aho yarari kigambiriye kumukitana. Mu ijoro ryaraye ritambutse, no kuvuga ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru, igitero cy'umuntu witwaje intwaro imbunda yo mu bwoko bwa shotgun yahungabanyije ibirori bikomeye bya White House Correspondence Dinner bisanzwe bihuriza hamwe abanyamakuru bakomeye, abayobozi ba politike ndetse n'ibyamamare bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yatangajwe n'umunyamakuru wa Reuters yitwa Bo Erickson wari uri aho ibi byabereye, yagaragaje ko uwo mugabo witwaje intwaro yamishe urufaya rw'amasasu ahari hateraniye abantu mu buryo butunguranye agamije kurasa abashinzwe umutekano bari bari hafi y'aho Perezida Donald Trump yarari. Ibi byateye ubwoba bwinshi mu bitabiriye ibi birori, bamwe bahita batangira kwihishahisha bashaka aho bahungira, mu gihe abandi bahungishwaga byihuse. Amakuru akavuga ko hari n'abatangiye kwitsimba munsi y'ameza. Erickson yasobanuye ko mu kanya gato cyane abakozi bashinzwe kurinda Perezida Donald Trump, no kuvuga Secret Service, bahise bitabira icyo kibazo mu buryo bwihuse kandi bufatika, batangira rero guhungisha Perezida Donald Trump. Nyuma yuko ibi bibaye gutya, Perezida Donald Trump yahise akurwa ko yarari igitaraganya, byihuse bamujyana ahantu hizewe mu rwego rwo kumurindira umutekano. Nyuma y'ibi byabaye, Erickson yabajije Perezida Donald Trump niba yumva abashinzwe umutekano bakoze akazi kabo ko byari bikwiye mu kumurinda. Mu gusubiza, bwana Trump yagize ati, nishimiye cyane uburyo Secret Service yitwaye, bakoze akazi kadasanzwe. Aya magambo agaragaza ukwishimira uburyo inzego z'umutekano zabyitwayemo, nubwo byabaye mu buryo butunguranye cyane. Nubwo igitero cyateye impungenge, amakuru yibanze yerekana ko cyahise gicibwa cyangwa se gitangira gucibwa intege
aho n'ubundi byahise bitangira gukurikiranwa byihuse kugeza ubu, ariko ngo ntago hagize abantu benshi bakomeretse cyangwa bahasiga ubuzima nk'uko amakuru akomeje kubivuga. Inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza kugira ngo hamenyekane impamvu nyayo y'iki gitero, umwirondoro wagikoze ndetse n'icyo yaragambiriye. Ibi byabaye bikaba byongeye kugaragaza ko n'ahantu hafatwa nk'ahizewe cyane hashobora kugerwamo n'ibikorwa by'urugomo, bikaba bisaba ko umutekano ukomeza gukazwa cyane cyane mu birori bikomeye bihuriramo abantu benshi b'ingeri zitandukanye. Abasesenguzi mu by'umutekano mpuzamahanga baravuga ko nubwo ibikorwa by'ubwirinzi muri Amerika bikomeye, haracyari imbogamizi zijyanye n'abantu ku giti cyabo bashobora gukora ibikorwa by'ihohoterwa abatunguranye. Ibi bisaba kongera ubwirinzi bushingiye ku makuru y'iperereza n'ikoranabuhanga rigezweho. Mu gihe iperereza rigikomeje, abanyamerika n'isi muri rusange bakomeje gukurikiranira hafi by'iki gitero mu rwego rwo kumenya neza ukuri kw'ibyabaye n'ingamba zizafatwa mu gukumira ko ibyabaye byakongera kubaho mu gihe kiri imbere. Hari amakuru yatangiye kuvugwa avuga yuko abaturage usibye n'abayobozi ndetse ngo abaturage bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bakomeje kwinubira kuba bwana Donald Trump yarashoje intambara kuri Iran, ibintu bikomeje guteza ikibazo ku isi yose, aho ibikomoka kuri peteroli bikomeje kuzamuka umunsi ku munsi, kandi ibikomoka kuri peteroli ukuzamuka kwabo birimo guteza ikibazo ku bikorwa bitandukanye kandi bikora ku buzima bw'abaturage hafi ya bwose. Kugeza ubu rero nubwo bitaramenyekana wagabye igitero ni wari wamutumye cyangwa se nuko byagenze, ariko bikavuga yuko n'abaturage muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kwinubira politike ya bwana Donald Trump, aho bivuga yuko bikekwa yuko uyu wagabye igitero ashobora kuba hari isomo rikomeye ashaka guha bwana Donald Trump. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere rero twerekeze ku musozo w'aya makuru. Bashimire cyane mwese mwagizemo uruhare, abakoze like, abakoze subscribe, mwese mwakoze cyane. Mukomeze kandi kubana na Ibendera TV, ibitekerezo byanyu mukomeze kubitambutsa na nyuma yuko tuva muri studio. Ibitekerezo byanyu dukomeza kugenda tubinyuzamo amaso kandi tubiha agaciro. Ndabashimiye cyane, nitwa Mukanda. Mukomeze kugira icyumweru cyiza, mugira amahoro n'amahirwe, Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu, natwe gahunda za Ibendera TV zirakomeza.